Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri ino channel, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora ntibikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri ino channel. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyereye ino channel tubagezaho amakuru agiye atandukanye ava mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. So murabizi yuko muri ino minsi nta yindi nkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nk'iya Vestina ndetse n'umugabo we, aho bimaze iminsi biri kuvugwa yuko baba baratandukanye ndetse haba no mu bitangazamakuru bikomeye cyane. Iyi nkuru yarasakaye hose ndetse ivugisha abantu benshi, abantu bibaza uko bigenze birabayobera, ariko ubu ngubu ikiriho ni uko Vestina we mwenyewe yamaze gushyira proof hanze yuko rwose ibyo bintu atari ko bimeze, ndetse ko ari abantu bashaka kuba bakikorera inkuru gusa ku giti cyabo, ndetse yewe bivugwa yuko rwose Vestina yaba yarahakinzwe account ye ya Instagram, dore ko no mu bituzanye ari byo tugiye kuba twarebera hamwe. Murabizi yuko urukuta rwe rwa Instagram rukurikirwa n'abantu benshi, yaba ari kuri Instagram y'umuryango, yaba ari kuri Instagram yiwe. Ikintu cyatubereye gihamya ni uko bitewe na viewership uyu muntu yagize, ndetse bikongera bigaterwa na viewership uyu mukobwa asanzwe agira, ntaho bihuriye. Niba uri kubasha kureba neza ku rukuta rwe rw'uno muntu watangaje ano magambo yuko rwose atishimiye ubuzima bwe ari gucamo, ndetse aza kurangiza avuga yuko naza kugira amahirwe yo kongera guhitamo uwo bazabana by'iteka, azabanza kumumenya byimbitse ko atazongera kuba yahubuka. Ibi ngibi iyo urebye uno mujene wabipostinze wari wamuhakinze nyine, iyo urebye usanga yagize views nke cyane pe, nkeya, bitewe n'uko izo uyu mukobwa yarasanzwe agira ntabwo ari zo uyu muntu yabashije kuba yagira, aho yarebwe n'ibihumbi 12, kandi uyu mukobwa post ziwe uba usanga ziri mu bihumbi 200, ibihumbi 300. Ntabwo byumvikana yuko uyu umukobwa ari we waba wapostinze ku bijyanye n'ibi bintu biri kumuvugwaho. Nawe ubwe yatangaje yuko yatunguwe no kubona amakuru arimo aracicikana. Amakuru yacicikanye, ibitangazamakuru birandika, baramuhamagara, ariko ibyo byose yaje kugaragaza yuko rwose atari ko bimeze, ko yahakinzwe. Gusa byari byabaye inkuru, abantu bakomezaga kugenda bavuga yuko rwose n'ubundi urugo rwabo, bitewe n'ukuntu bakomeje kugenda baruvugaho yuko bamuruta, abandi bahimba ibintu biteye ubwoba ngo umugabo ngo yaramufashe nabi, ngo biki n'ibiki byose. Gusa ikiriho ni uko uyu Vestina ari mu rugo rwiwe, nta kibazo afite, ameze neza mbese yewe. Gusa ikiriho ni uko nyine nk'uko abitangaza, avuga yuko ntazibana zidakomanya amahembe, gusa ni twa tubazo nyine dusanzwe two mu buzima busanzwe, aho ari ameze neza cyane, anahumuriza abafana biwe ababwira yuko rwose nta kibazo afite mu rugo rwiwe, ndetse ubuzima bumeze neza. Yewe n'abari bakomeje kugenda babyitirira uyu manager wabo ko rwose ibyo bintu bakwiye kubirekera, ko ntaho bihuriye n'ibyo baba bari gutekereza. Ngayo nguko rero, reka ngusabe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe, ukande no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ziba ziri kugenda zitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Naho njyewe ukugezaho amakuru ni Kavuyo. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe, nawe wamaze kuyikora.
Imana nikomeze ikumpera umugisha mu byo ukora ibyo ari byo byose. Twibukiranya yuko ino channel ikugezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, muri gospel sport, ahabonetse amakuru aho ariho hose tuyakugezaho mu ba mbere, bisobanuye yuko nta na hamwe uzigera wiburamo, kuko tanu kwa tanu tuzajya tuyakugezaho ibyo wifuza byose.